Boka chana long karlitang atumapan kachikimo asay kapaman. Khat long brown sugar pen inut kachingnang. Longkampi Film Production ahin pen kabondapan atlet Karbi Lamarjan mohor kenep pangcheng bomlo. Kardom pini prantam bertalong penili sami jilihan sepi non arjitha bertang ton pen. Kedamtang mati joni pai keparni bokajan arong sepialong AASU pen AJYCP bokajan arodum chilangsi karditang atumapan milur kaisi chikimo asai pamanpon. Asam along khailong ri aparman apranamoi chinghon hipin pen kachisong hon apran kedam anok de tumapan amana peng piponsi kedam tang mati joni phai keparni asam angkangpi kachikimo asai kedeng along pachiton lunsi bokajan along ta kachikimo asai kedeng dun. All Assam Student Union pen Assam Jatiyabadi Yuva Chhatra Parishad Bokajan Aroatum pen Chepatir Piponsi Bangso Kachikimo Asylum Chompharu Krenar Kebra Phokebra Pho Amilur Kaisi Chikimo Ponno Lasohot AASU Tiripi pen Vedanta Saikya AASU Karbi Anglong District Committee Amaipo Bhaba Jyoti Bora Arnab Kakotiatum pensi Sai Angdeng Japan den সমগ্ৰ অসমতে আজি শহীদ দিৱস পালন কৰা হৈছে আমি কাৰ্বি আংলঙতো বোকাজান নগৰত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতিয়ে তথা বোকাজানৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত আমি আজি ইয়াত শহীদক স্মৰণ কৰি পেলাই 855 জন শহীদৰ যি ত্যাগ জাতিটোৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি তেওঁলোকে যে আত্মবলিদান দিলে সেই আত্মবলিদানক স্মৰণ কৰি পেলাই তেখেতৰ আত্মাৰ সদ্গতিৰ বাবে আজি আমি বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচী আমি ইয়াত হাতত লৈছোঁ আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসম তথা বিজেপি চৰকাৰে হওক বা কংগ্ৰেছ চৰকাৰে হওক তেওঁলোকে যে আজি শহীদ দিৱস পালন কৰিছে খেনু জেগাত কিন্তু তেওঁলোকৰ এই শহীদ দিৱস পাতাৰ অধিকাৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই কাৰণ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত Bokajan Tanananterang Karbengang Live Khatkati CRPF aboha dongalong police atum kakur ka saikideng ahut ihum jangthukar thanga truck along pen ki ongdung araki hormu mate brown sugar pen inut abang phophan neping nanglong Raki ahormu ke jor kang khwa beha ke klem atumapan police atum dode sangse kiri katar le bomba por hot todap ada bapor malam Assam Nagaland ahot khatkati along ki ongdung araki hormu mate heroine pen ke jor abang phophan neping nanglong Arlo pen birta ke longa tengke Bokajan SDPF John Das pen Khatkati Police Station OC Moblik Bhamatum Japan lense Khatkati CRPF atum kedo aboha dongalong kakhuruk damahut ihum MM05 C1954 jangthukar thanga truck along pen gram empor rathoksi brown sugar long pon lapan laso long kacharab don Manipur Imphalasor Roshan Kumar Aphan netting nanglong News Text Report Karbengang Live Kang tenon malong so phan bertang ton panik senang Langdunik tha jengtoy jengni ben langdunik tha Karbi Anglong Moms Dancing Star Grand Finale mate payatum kekan kachapatelong Adim lage Joy Singh Doloi Auditorium Hall Dipu lapen apora bangke anikan sampor phai kethompen lapen bangso kachapatelong kachapatir pipon lake maipu Singja Tiso Chunbang RT Chinthongpi BD Sarpi Sangpi Kache Tarampia Tumhenlo Lapening cibik tha kelang tuna bang phubang phitum ansetami ang hwa dip kachi ko bang tingning dere Nanglitum adamasar mai lapen kapre rong aji ki tunjia phan pindeng kaching thangja ka dure do ikma Jongsi do pulo tangte matha ikri humri damignon pindeng pangrum akula dalong
Northeast Lapen Karbi Anglong along Nong Nam Kachitang Klong Bangpi designer Pirbi Bepi non hejong kapaklangmi so arlotum kaching thanga pindeng pini pekok Lapen Vamkok kulara long kapaklangmi lang mesen do Asi humri dam migra nali domning ke hanga tengpen chongwai dam mikha Lapen ka humri dam nang jadim lake la biarlong ke tok henlo Puthat betar jupon thuiklona kedamtang matijong ni phai keparni ada papor malom karagaw adung borlengri polong inut asarpi maraphan habit ingnar saktekang bob Khatkhati police station kaparlo karagaw adung borlengri along kedamtang matijong ni phai keparni ada porphai phora achite malom inut asarpi mar mina munda arta ninkan thikepra phophan towar along men habit ingnar kachitong lokajok adimalong amat saktekang boblo Birta ke rebdon longa tengki ada bapor ribu bostia hempen aluhi atoma phan ke thondona hot towar along hunmelan ke dokagajok towar chichare mahotsi habit ingnar ataipo ejon men kachitong lokajok si apranar mot tekang det lopusi kedamra petatum pachini Api forest lapen police atoma phan birta pachini si adimpa lepen mina munda kithiarpom postmortem asai dengde Kithilot abang phiachor lapen asomar sopinso banghini arloso osomar bangkethom chepamote kangno Bokajan penananterang karbengnon lai Non malom karbia khai tumpeta methang alamaki kapangcho ponjia phan lapen karbi alam kanarjan kapachithang ponjia phan penang an langmesen alamarjan klangpon bomtanglo Lasonsi kedamtang matijong ni phai pho arnipen longkampi film production lapen nongnam kachithangklong director Rajiv Kro hinpen direction kipipon karbi lamarjan akimi atletlet non dikhu taralangso karbi people's holalong mohor kenep pangchengpon bomlo Labangso atletlet alam kanarjan director Rajiv Kro assistant director Babu Rongpi co-producer Mohendra Teron cameraman Hiten Thakuria production manager Dilip Bay art director Longki Teron Tumpensi siding pono Bangso alam kanala ahok aphor ki molong pensi tok pono lapen longri arlo ok chumpra natum kiklem ki dam pendanglok ingnek memi asanta thek ponong ji Bangso alam kanar jana longka chaparjan pon laki kache Teron pi Dilip Bay Tom GT Dili Malinti Sopi Vicky Langni pendanglok karbe yang long arlo nongnam ka chithangtong cheparjan abang phetoma bhata thek ponong ji Den rong pen Bikram Teron karbeng long live Tang de pini pramten berta ke lopang sakang toniklo domi thakmi kardom